labantu abakholwa abazalwane ngiyantshela yebo ngiyokukhumbula sengimdala ngincane ngigodukele mina ngenkosini ngiyokukhumbula sengahamba amakholwa uncane bancane abayezulwini bancane uyabona mangifuna ukunezela umusa ngifuna ukunikeza isampulu ubone ikhona elisindisiwe ukuthi ngempela kulula ukuthi uyezulwini mangimisa imoto manje la emnyango ngehlisa imbuzi ingene la imbuzi fike mina ngithi bazalwane nansi imbuzi nginakaqele ngoba angasho ukuthi imbuzi yakho angachazi ukuthi sengithethe nansi imile sifunga babodwa bathatha ikhwama baphume ngomnyango thina sakhishwa lapho sakhishwa kodwa abakwazi ukubona ukuthi ukuhleba kungaphezulu kwembuzi angiyezwa ukuhleba kungaphezulu kwembuzi ukuhleba udligama lomzalwane ungaphezulu kwembuzi akazi mondwele mina wangitshela ukuthi abantu abahlebayo amanye abantu ababulala imbuzi kuba nje kodwa abantu abasehlebani yakhumbula kade ngisho le emnyakeni wangivezela umondwele behleka emazinyweni la phakathi kwabo ulenga inyama athi bekhambisa umuntu bekona inyama elengayo mangethuthi wathi yilabo abantu abakholwayo abahlephula abanye inyama yalabo abantu abahlebayo yiyo lesalele emazinyweni ngoba badla abantu spiritual ngwesikhathi emluma emhlephula inyama isalela lemazweni wathi uMongcwele uyobufakazi mhlawumbe efika phambi kwababa ukuthi babe balimaza kanjani abazalwane bebahlephula uyahamba uyaqala ukuthi inyama endaweni ezehluka mhlawumbe enye yasentanyeni ngemuva enye nalowo dephula nedephula khona abesethi lokhu mase kudlulela ukuthi hayi sengaxola awusange uyilungise njalo lonke ihleli inyama thina masekuba wazona masinyama uxubhile wena kanti kwalika moya kulenga inyama yabantu emazinyeni abo umuntu okholwayo nje ensindisweni bazinto elodwa iyona namandla le oku2 ile embuzi bangayilethana noma ngidonsa naye engane ngidonsa insizwa malana bese ngithi bazalwane laba bobabili baqome uthi ngithi hayi ngithi asibamukeleni noma beqombene bethu uthi awukuthi siyasondelana umjolo yahlazeka ibaba athe phuma lapho abehleba enzisona singaphezulu kwalomjolo enzisona singaphezulu kwalomjolo abahlephula azayo abona ukuthi akwenele sebeyahlukana yothenga ethamisa abanye khona banekweleti nje labagcwele bakweleta ama-Vodacom ngenxa ukuthi bakweleta ama-airtime ukuhleba oyisho njengamanje njengoba sikhuluma nje bakweleta khona ngantoni awufonele nani athi angina-airtime ngoba namaminithi angikwazi ukwathenga ngoba safuneka ngirishaje ngikhokhe isikweleti wayekwelete iyamshisa lento wayekwelete i-airtime yohlelo kodwa uma wakhuluma ngembuzi wakhuluma ngomjolo wakhuluma ngotshwala wesithathu yongena wakhuluma ngotshwala cha awuthina uNkulunkulu wasikhipha la insizwa obaba bakhona wasikhipha uNkulunkulu emahlazweni no wayeka amahlazo wabonakalayo khona amahlazo angaphakathi okuyiwona ayokwenza ungamboni uNkulunkulu khona amahlazo angaphakathi ayokuvimba ungamboni uNkulunkulu usunikelile wakhokha ishumo wadumisa washumayela wadlala ikeyboard wathandaza wazila ukudla wenza yonke into kodwa egcineni lamahlazo angaphakathi bengumboni uNkulunkulu khona
umhlaza wahlezi. Sinamashalo esiwabekile. Kuzobuyisana ibalulekile ngoba ibhizinisi wonke lawo mashalo wonke usathane lapho khona thina sazi noma ngisho lezi inkonzo ezimqobo yizona lezi ezimbaleni ibali yizona okuthiwa ngakholwa uma ungazenzi. Uma ungazenzi yakholwa uyathi ukholwa ngempela uma ungazenzi lezi yakhe. Kodwa uma wazenza futhi nakhona uzubona ukuthi nakhona kuhamba ngamazinga. Uma ndodakazi uthandana nomuntu singakubuki uzofika la usikhonze kwenza yonke into kwenza ayiloko sithatha uNkulunkulu asibusise bandleni ngale ngane sibusise uNkulunkulu ngale ngane siyambonga uNkulunkulu ngale ngane iyahlabelela abazalwane ayilungile iyahlabelela ingane hambe uthi bona semngane isisu sikhuphu sikhala sithi kwenzekani ukhulele manje umfundisi akathatha amanyathelo ngalomuntu Jesu ayiqalanga akazange alale namhlanje isisu sasinaka ngalesi sikhathi nimtusa wayevele bishilo dakeni lesono amehlo nebhobolo zikamoya ibandla lishodelwa yizo. Yingakho lirecognize nabantu abahlele senta yesono ngoba bahle ibandla lithuntu kwelamoya likhale emadlozini likhale etshwaleni likhale emjolweni likhale ebazilini wazo lamoya lithuntu aliva lutho alikwazi ibandla ukuthi mkhonzwa kube kukhona ohlela phansi oyedwa nje athi no noma ngiyabuza umakhathini uyashumayela kodwa hayi akuseyena ukudla kwakhe sekuqala nomhlabathi ashehle phansi lapha endonsa ngomoya ingcwele. Manje noma ngingavuka emfazini womuntu noma ngavuka emtshontsheni noma ngavuka emthakatheni noma ngavuka emsama ngathi ngishisa impepho yonke into masengibile ameni kimina ngilahlelelwe ipopolo zikamoya popolo zikamoya yamini azikho nijaja ngamehlo angijaji ngokuzwa kanti befuneka ibandla lidlule into esibona ngamehlo nihogele kumoya ingcwele nisho akusewukho yebo uyahlabeleka kodwa kubona lisekhona ibandla umuntu osaba ukungena lapha emnyango bakadenza isoda saba ukungena no alini thina sikhule kunjalo ubungangeni nesono endlini kaSibakade bedinga uhlambuluko ungalokothi ungene endlini kaSibakade nesono ngoba ukuthi ungena unkulunkulu intokazi ethi khona indaba ibamba ihlutshele emnyango iyokutshela indaba zakho yikho namhlanje sishunyayezwa izindaba zabefundisi sikhuzo ameni kanti umfundisi ungathi unomfuthu wethu nomujulukwisa iwhiski thina sithi amen ipopolo zikamoya zikho zilahlekile azikho asekho ibandla namhlanje beSibakade elizokwazi ukuthi mangabe kungena umuntu uhlatshelelo ubona isalukazi sithenezele siyakwenza besithina sithi semnyango soxoxa balandelana befike sithi uNkulunkulu nothiwa wenza ngathi nothiwa wenza ngathi mntana ngicela uyilungise lento ungaziki lomkhumbi kaSibakade ngenxa yakho ungazi namhlanje siyabisha sizothabela obhukwini ngenxa yokudliwa kwezono maphakathi endlini kaSibakade. Angizwa phakathi nasonini nami ibandla likhuzu ameni lithule alikwazi
nabefundisi bakhona bebukela ngisho iminikelo bekuzonikelwa iminikelo dayiswa ngomzimba bathathe bayifake ekhwameni zabo iminikelo manyala yokudayisa ngemzimba emaphoyinti yokudayisa ngomzimba emaphoyintami yokudayisa ngemzimba kwabodebheni emakhonini kodwa wona abanawo umoya wokuzwa ukuthi le mali ngolile sebadlula uhulumeni athi uhulumeni abadayisa umzimba ngiyababopha abefundisi bathi abadayisa umzimba babenikela siyawuthatha umnikelo uhulumeni ungcono namhlanje kunabakufundisi banamhlanje ngcono uhulumeni ngoba uthi wadayisa umzimba sikufaka ejele umfundisi uthi mawudayisa umzimba letho weshuma thatha kufake ephakethe letho weshuma womzimba asikholelwa ukuzobukana emasontweni sikholelwa ukuthi ngelinye ilanga sizoshiya lo mhlaba asikholelwa ukubukana babantu abayekhaya enzi ngikhuluma ngamabandla asindiswe ngikhuluma ngamasonto ngikhuluma ngabasindisiwe ezithi mayisukuma ifaka isandla ephaketheni umfundisi amamele ibandla likaSimakade efaka isandla ephaketheni angahloni mina kancane azakhenye efaka isandla phambi uNkulunkulu ekhuluma noyise wawuyibona ephingane eyikhuluma noyise ifaka izandla emaphaketheni ajuluka bemanzi nasandla mekhathele ngalwashintsha ufaka lezi kodwa mebiza indaba yakhe la mfana wami ize kuyena ifaka isandla lewe khuluma nangu uyihlo khipha isandla ephaketheni yena kodwa ukhuluma noyise isandla sisephaketheni simbi bathi abaqoka ingane abayizalayo kodwa bona bahamba nkeke njengenkalankala yimbi lento kuyaliwa phambi kaSimakade khuluma ngenkonzo yokubuyisana namhlanje wazi makade ungakaqali kufuneka uyenze namhlanje bekene lenkinga ingakho kwaze kwangena idimoni lokuthi sivele sithi nje umuntu omesefile washona nje umuntu thina sesithi useyidimoni ngoba usefile indaba ingena lapho asivuthiwe sivuthi asingavuthwanga sishumayela sithi umuntu wakini mesefile uyidimoni kodwa ushumayela ngoPawulu asebafa kodwa owakini umuntu mesefile nje uyidimoni wangena iproperty ebhedayo nje phakathi kwamakolo asindisiwe waphambana inkomishi zaphambana nje inkomishi nasi isihlahla lamangisika lesihlahla ngiphethwe yikhanda ngixobe amagxolaso ngifake enkomishini ngiphuze lonke la hayi thina ngeke siphathe umfundisi ophatha imithi lesihlahla sebu sihlahla umlungu osithathe lesihlahla ayosixoxa shini nasifaka emshinini sifaka udayi eyelo sibe hlaza sibe njani ukhijimwe ungene chemist uyothenga sebu sihlahla wangixoshela sona kodwa kubehlo ukuthi ngoba sesinodayi ngoba abantu abakwazi ukubona insindiswe baphuphutheli ingakho ukubona sinje sihlupheka sinje silahlekelele noNkulunkulu hayi ngesonto elizayo awumunye akahamba vakashelele imibandela esindisile lesonto elizayo ungitshela ukuthi mawufika esontweni uzozwa yini ukhulekwa ukwenza umthandazo kaBaba wethu osezulwini maphatha ngokungcwele igama lakho uyozwa ayenziwa ensindisweni leyo ngoba kunendawo enzima habethu usixolele izono njengoba nathi sibaxolela kanjani ukuthi ishaya phambili ekhanda lapha kumfundisi kanye noma umfundisi uzoyivuma kanjani lento uma umfundisi ukuthi abantu ngoba into ephelile lento masana isondeza thuma nje duze kaBaba
Too much. Iyazi ukuthi ngisuka kunaye. Lutho uhambo ngesihambile nobaba. Ngazosuka nje manje anga bezazofika intombazana ayibizele uzokugada igama elinzima. Izophazamisa umshado wethu. Too much. Uzosho kanjalo ngoba lithi ngokuqhubeka uma ningabaxoleli abanolaka funa niba noyihlo osezulwini unjani bazalwane akayikumxolela ngingakho thina lensindiso akugana kanjani abafana nabo lensindiso yonke insindiso yonke iyanelulelwa nje enelulelwa ngoba inobugebengu phakathi yanelulelwa nje yanelulelwa izwe Nkosi ithi masibukela isidlo uJesu washiya umlayo wathi anogezana esidweni kodwa insindisweni ayenziwa leyo nto ngoba ezakithi insindisweni ziyanomulela ufuna bashokha kodwa ngisho ungakhuluma uthini ngomnikelo ilokho sithola khona ke umnikelweni sufuna kuphela sidlala umnikelo ilokho sithola khona ukuthi kunikela abantu abanjani nebandla alisakulungiswa ingakho emasontweni ethu asindise ungena lonke uhlobo lomuntu kulungile abangene bese ngaphakathi ukuthi uJesu mase befile bafundisa ukugcina konke uthola ukuthi mase bengaphakathi mhlambe waqoka nje isiketi sakhe baside sala ayokho futhi kanti mama umfundisi ngoba ave bezigebenga uma befundisa uqala awuzela mntana hayibo kungabe washada sangatshelwa insibandla sibandla washada sangatshe awuyini mama hayi ngoba indlela ogqoke ngapha lokhosi kamakoti besinazi mhlambe washada mntana awugqokile njengentombi okay ibisingane ayihluphi ungasonto elizayo isikhuphula isiketi isiketi basesihlukancane kancane sesibele ukuthi isiketi sihamba ngemungu amathanga engane avele obala athi uyashukela umfundisi la ngingize umfundisi oganwe lo mama uma lengane amathanga isimthatha umfundisi intandazise iyislipta wena wathi ngane ayiveze umkhwenyana wakamathanga kanti indoda ilimala ngombona yekuhlwego omama befundisa akusondele uyosondela kamhla indoda iqonyiwe bese zishokele ezimanzi ezi uJesu in the name of Jesus. Uthandaza umuntu wasungula umkhuba wathi ingane ayihambe imuntu endlini kaSimakade. Wonke umuntu wesilisa ongaphakathi endlini kaSimakade yibhubesi libanjwa amandla okukholwa. Wena mawuthi omanje uma wabeka inyama ocingweni wayibhubesi lisho uqabula ucingo lijonge libanjwa ulefense kodwa ngiyibona usho ukuthi lo muntu njengokuthi ayihambe isampulisa nje isampulisa okay mina mama ukhona umfundisi oshumelelelo vale indoda yakhe sifika la umfundisi awele baba mhlambe kufika umama lo singakhumbula mama manje lo uthi ingane aziveza amathanga singakhumbula hayi cha kulungile mama bazokukhulekisa abanye mina ngicela ukuhoxa ngoba ushisa umlilo wawubasa wena sifunde ukuthi ufundise ingane ukuhlonipheka ukuziphatha wena uthi ingane ayiveza amathanga yiphi indoda engakumele ukuthi uJanuary to December ivezelwa amathanga ithuli ithi iyokashuka wadekela iketanga kaMoyidwele uyawukhali ngebhezi ngakutshela yona iyokashu ngoba ibhubesi indoda asona mfethu
Oh, hallelujah. Sisuke ngasuka emapasishini behlezi bona. Bese kwathi silalela